Dobrodošli na još jedno druženje s Mednom simfonijom. Evo nas pored samog pčelinjaka i gledamo bagarim. Iako se negdje već počeo otvarati, kod nas tek poneka resa je počela bijeliti, ali do pravog otvaranja ima još dosta. Kod nas to obično bude tek krajem maja, pa ćemo vidjeti šta nam ova godina nosi. Najjačim zajednicama koje su već ispunile 2 nastavka, dodat ću 3, a nešto slabijim zajednicama u ovom trenutku stavljam polunastavak ispod prvog LR nastavka. Tu se izletnice koje se vraćaju iz paše mogu rasteretiti i smanjuje se gužva u zoni legla, poboljšava ventilacija, a osim toga na ovaj način čuvam polunastavke od murca. Čim krene bagrem, polunastavci idu na vrh kao medišta. Prvi korak u košnici je da matici damo dovoljno prostora za zalijeganje, a mladu pčelu zapošljavamo dodavanjem satnih osnova i građevnjaka. Redovni pregledi su obavezni. Detaljno provjeravamo zajednice, ima li povučenih matičnjaka kako bismo izbjegli rojenje. Izrezujemo građevnjake, tako fizički odstranjujemo varou, a pčelu držimo zaposleno. Svakoj zajednici dajemo prema zaslugama. Najjače su dobile penthouse, nešto slabije predsoblje, a one koje nisu bile vrijedne su trenutno na čekanju. Kod mene pčele bagrem nisu zbog kiše iskoristile zadnjih nekoliko godina, pa je oprez još veći. Ipak, zajednice moramo čuvati i držati u snazi. Ako bagrem opet izda, preostaje nam livada i nada da će šuma zamediti i ove godine. Na nama je da uradimo sve što možemo, a priroda će ipak reći svoje. Lijep pozdrav i Medna vam želi.